Okay. Masih kita tiang kere. Okay. Ngarang akhoi kino to kore ko ellipse to kore. Na ellipse ki kino mayam do ning tare akhoi formula mayam do ning tare. Aina itho tham mo ab do. Are ko adu formula mayam do pharaga akhoi equation je to ni. Asigi question exercise 11.3 to ni happy remind to je ellipse side ari ka ge ba ellipse side tar magi equation je x square by a square plus y square by b square equals to 1 appear. Adagi magi eccentricity je kana appear get c by a na appear do. Na jagana to formula da kai na appear by a square minus b square na appear do. Adagi lattice rectum ga मैम है twice b square by a गाना यार को सिना तो formula ते जुदा हो रहा है अते formula ते कई तो हो रहा है कांदा eccentricity सिना p दम नहीं है सिद्धे focal length होएगा ने focal length ने सिद्धे focal length c सिना eccentricity e नहीं को e नहीं focal length c ना कना पी क्या कांदा c जे root over a square minus b square ना यार को aduga eccentricity is na kana na piyo no eccentricity is na c by a na pira formula to pom na piyo do kai formula no ngranga yeb do root over yaw bani ko root over nu ngrang yi ho draw 1 minus b square by a square hai bra Sinapi. So me say. I go Sinapi. The formula is mine. I do formula ma'am the sinner who get the question at the net. I don't see young to answer question number 1, then question number 9 books. They get by this man. I just find the coordinate of the foci coordinate. But all I go focus on it. Focus on it. Coordinate. But all man. I just the vertex. But all. The length of the major axis ka minor axis ki asang putho eccentricity putho yam ko ma putho ja length of the lattice rectum ki asang putho abne aduga kano gi akhoi gi nangi question 1 da 9 bone ko nangi kano du gi equation de piram me mana ellipse du gi equation de adu sidi ama ka dang hola ya sa ma nei adu ai last ki ji hot ya ji kai no kanda last ki jina kwai lui ina khalam gane am noi last ki jin khot ke ado atai question ge lui lai ko ado cd ke doroba question number 9 di kamai do ge kan da general form da lem de ba ko general standard form da thamna khona ja 4x square plus 9y square equals to 36 smile am tadi akhina all we do is try to put into the standard form ado itari si ke darba cd standard form na ji ke doroba x square by a square plus y square by b square equals to 1 haibani adu tar right 1 tan ba dum pami so you have to divide by 36 because you want to have 1 on the right so adu isiga darba 39 x square by 4 na 36 the kak tar di ka darba 9 to this is 3 square tham ja raha plus 9 and 36 the kak tar di ka darba 4 adu y square by 2 square tar
4 equals to 1 to standard form the termine adu tar nang a gi value phange therefore nang ye a gi value is kya tar ba a equals to 3 b gi value is kya tar ba b equals to 2 nang a ga b ga phange adu ja loi bu thok pa yari a ga b ga phangamina nang ellipse sira ellipse lai duni ellipse lai duni foci ani lai duni sira ana spec under pira mo phang de lai bane foci ani do sira ni f1 then f2 lai duni yare ko adu mana first da puthwai ji no find the coordinate of the foci sina tab do piro find the coordinate find the coordinate of the foci ai tardi focus to kai gai le ya bane adu tardi nang focal length ara padu ana puthok tare focal length du je koi c go give do aza anu kuntra mu le bine phomung gi lai bine mon la ki da adu tari si budok tu ni kai no khun si dar ka ja adai ka no si sing de khar kalam sing do ya man de kai no kan si budok focal length budok tu ne ab kai no kan nang gi f1 hai focus gi coordinate ka na wa ne ba x na c chalima y de 0 chale adagi si gi f2 hai ba gi coordinate ka na no kan f de kya chal f1 gi coordinate se x de kya chal ni som de sat ki joni adu minus c chala ne se minus c arko minus c comma 0 idune adu nang c bu tok tabu ya de adu nang focus ke sang khang ne adu ta c bu tok ji ko c di mai bu tok ne oi focus ki c gi formula do khang gre using ke ba c equals to root over a square minus b square ba oi focus ki formula adu ta this is kya tar ba root over 3 square minus 2 square root over 9 minus 4 root over 5 yare ko nang c gi value root over 5 dare yare ko therefore mana putwa foci je the coordinate of foci the coordinates of foci yeah foci coordinate to kara orina kan da amaduna minus root over to c gi value je root over 5 dare minus root over 5 comma 0 and root over 5 comma 0 arna adagi vertex ga sang buthwai bani vertex ai ta di karam point vertex ko wi sigi matona ni jene vertex ai ta di sigi matona ni je sigi matona ni je ahan matona je no ma sire ni se bu je a chatle ha bari semi major axis habdo adu sigi point je a comma 0 oidune sigi point je na kana oido ba minus a comma 0 oidune a gi value dune adu tar nang se therefore the vertex the coordinate of vertex ki coordinate to kana warne ba a comma 0 ba a gi value nang 3 phangram ne 3 comma 0 ha ba ma and minus 3 comma 0 ha jo warne singan dai ko adugo length of the measure axis ki asang ba bani mana semi measure axis ham de ko length of the measure axis ha bani to length of the measure axis a semi measure axis side tar di sigi e je khatang oi dune semi measure axis ti yare ko adu mana measure axis ha ma mina yare ko si question na the length of aina haning je kai no the length of measure axis semi am de ba adu itari pull up word ni measure axis ki length je kya word ne semi major axis the a we ne adu itadi pull up the twice a we ni double la ni kai you know kan sigi a duga a plus a adi major axis to pull up ne semi active adu itar sigi da ba 2 into a di kya tar ba a di a gi value di 3 da re 2 into 3 di 6 da re 6 unit adi asang bo kai no piram de adu gi mathang da na minor axis piram mo the length of minor axis ki length na ga sin twice b yani saman hai uske to na say b this is ne twice b adu itari 2 into b ki value is 2 into 2 the 4 units yare ko adu eccentricity e double c e
NTRICITY eccentricity ka na hoy ni eccentricity e na represent do have do e is the kai formula na p haba c by a na p have do c ki value is over 5 by a ki value is 3 as lower over 5 by 3 na eccentricity over 5 by 3 adagi eccentricity laira aduga last one latus rectum I ELR ni irage short ai si space under no di letter no di adum sang ne ko latus rectum the guy latus rectum mai tare na my formula twice b square by a na p have ngang to gram ni ko sa 2 into b ki value di kya tar ba b ki value di 2 square by a ki value di 3 ado itari 2 to the 4 4 to the 8 by 3 latus rectum ga sang units asang ba ha 8 by 3 see what by ga ro Diner. Diner rohi garo. We talked to Neil. Hi, Nico. Hi, Nico. Okay. Yare, I know. I mean, I don't know. Question number can also homework be the question number say question number 5 se homework be the question 5 se homework ne ko asing mutang horon some live question je mo guide se lo hola di be maza ibungo za loire he ade question number 10 to 20 mas hai 10 to 20 question number 10 to 20 oops question number 10 to 20 is na 10 ne 20 wa loi bok ne si ju question ama ni khadam hola ya do ne 10 to 20 is na find the equation of the ellipse that satisfy the condition gar piram gane ba condition ama ni adu satisfy to ba ellipse ki equation bu thwa mane yo question number 10 daina 12 bok je samana mane yo 10 to the vertex ka foci piram ba focus ani du ga vertex ka si piram ba ngata ne yare ko si di rai lai question number si 10 daina 12 bok se kari kari piram ya ba vertex piram ya ba vertex piram me haita di sigi ellipse ki kadorba vertex piram me haita di sigi point je piram me to amana 5,0 to 5,0 je plus minus size amana minus 5,0 plus minus piram amne ado foci je piram me ba foci ne kadorba minus 4 minus plus 4,0 ya foci f1 ga f2 ga yare ko seasonal ke darba 5, sorry 4 4,0 hai banga minus 4,0 hai banga sai piram ya adu itari nang e gi value phange e gi value ji piram ba 5 to see e gi value 5 akon question was question 10 ni ko here e gi value je 5 piram ya adi focal lengge sang piram amne si 4 piram amne si gi value 4 piram amne sein se bu ge sang je 4 piram amne 4 season of 5 darba adu itari nang geno panja using the
formula kari formula sinaraga nangi c nangi focal length c je kana mana ba root over a square minus b square ka mana hablo adu itadi c square je kya tarba a square minus b square c की value दी क्या था अब 4 square equals to a square दी 5 square minus b square c दी क्या था रहा b square दी क्या था अब 5 square minus 4 square c दी क्या था रहा b square जे क्या था रहा सिर्फ 25 minus 4 over 16 c दी क्या था रहा 9 था रहा को 9 था रहा अदो इतार दी सी दी b की वैल्यू से क्या आ रहा है b की वैल्यू जो प्लस माइनस b की वैल्यू जो प्लस माइनस 3 ता दोने यार को अदो नंग 3 जम ता हलो यार b की वैल्यू जो 3 यार को अदो इतारी नंग a फंगे b फंगे दो इतारी नंग इक्वेशन यारे therefore the equation of the ellipse की equation दो ellipse की equation का नाम है x square by x में खाते करा था मोबा 5 square आई डी e दो यारे को अजुगा प्लस y square by 3 square equals to 1 hello हाई नहीं को से सो ये राइट लाई आई a के b का खंगी दारी नंगी ellipse equation e लोय दे a के b के पुथों ना होना वानी था अदो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 लोरे अदो मखन मथंग दे क्वेश्चन नंबर 13 14 13 14 जेमो माने आई 13 14 जामो हट के दुगा होमा हम पी के मतलब ये कोसा so क्वेश्चन नंबर 13 होती है क्वेश्चन नंबर 13 आई जे सिरा पिरामिड को Question number 39 is the end of the measure axis. Oh, measure axis is minus axis. I like this. Measure axis to क्या फिर बा माना measure axis question number 13 जो को measure axis तो plus 3 minus to measure axis to the 3 0 minus 3 0 to measure axis अनि तो फिर में minus axis तो फिर में minus axis ना क्या फिर बा 0 2 0 minus 2 adudi here a की वैल्यू क्या था रहा 3 था रही b की वैल्यू क्या था रही 2 था रही therefore नंग पामे पे equation of ellipse equation तो करना वाली x square by 3 square plus y square by 2 square equals to 1 और इस इला इला इसी यार कोई इला इला जब माने सुषमा सिबु होट हाइद्रदि लोरे सुषमा बिमा असिदना 14 गिजना इलिप्स तो कनो रेक्टुबा स्लिम रेक्टुबा लंचेन बो रेक्टुबा सिना हियालेने से लंचेन बो रेक्टुबा समाइना असिददि के दरबा ए की वैल्यू तो रूट 5 ओरने बा sorry a की वैल्यू तो क्या हो रहा है बस a की वैल्यू रूट 5 हो तो नहीं अदुना y की मखा ले रहा नहीं यार को असिदन के तो मान हाई तो मेजर एक्सिस तो 0 रूट ओवर 5 है बनी तो 0 से रूट ओवर 5 सिना 0 माइनस रूट ओवर 5 यार को अदुगा माइनस एक्सिस तो क्या था बस 1 0 minus 1 0 यारे को अदु इतादी के दरबा सा इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो x स्क्वायर बाय मखादा x स्क्वायर के मखादा कई थमवाई गे ए तो क्या तारगे सदी ए तो 1 तारे a की वैल्यू 1 तारे b की वैल्यू तो क्या तारगे रूट ओवर 5 तारे x स्क्वायर के मखादा 1 प्लस 1 स्क्वायर है y स्क्वायर के मखादा रूट ओवर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लोरे सरा लाइक को कसलू देखो ngasi hyperbola pai duni aroiba keno pai duni ngasi hayeng loi dun si chapter je
here ko ado question number 15 16 15 16 jo sab mana ai mo hote ko 15 jo hola ge question 15 ai je length of the major axis ke sang do major axis ai ta di e nei e ge sang pyramid length of the major axis 25 pyramid si la s si mong lai question thengna dre phosai dun ke apiramba phosai duna minus plus 5,0 piramba azu a gi value si piramam ne phosai gi value pirame phosai ai ta di focal length du ni c gi value jani ma pirami je c gi value kya pirame ba 5 piramam to phosai ai je focus do gai legi ai kan 5,0 da lei hamne adu ita c gi value pirame adu b gi value bu thoni na sai question ni ba na b gi value di kama to bu thokani nang formula c square equals to b square sorry a square minus b square formula palaga nang b gi value bu thoni a gi b ga khangadi loire question number 16 jano homework ai hola ro haje to question number 16 go homework ai je question number 16 homework to 16 laira ado question number 17 juila la to a gi value pirame do focus pirame asimung lai bele chako adagi question number 18 juila lai re question number 18 ju b gi value pirame 3 na c gi value ju pirame adu itari nang c gi formula c equals to rho over a square minus b square formula do palaga nang a gi value bu thoni adu a ga b ga pira di formula ga hot pangam gano ellipse ki equation e lore yare ko ada question number 18 jai ga dan dai na ro noi aina haini ni ne kal je c ga b ga c ga pirame ba adu itari nang a bu thong amani a bu thodi lore ke no a ga b ga khandi lore question number 19 20 jano ema khalo ai mo hot ke ne ma homework pi ne 19 20 de mana iba ma khalo ahan ba khan ma dune hotri ahan ma comment ni lesson 19 ka logic kai no hamra 20 jana kitang 10 ma 19 kitang sang man bai ni ko sama na baza mana is center at the 0,0 center na origin da laiba aduga major axis na on the y axis da laiba magi major axis y axis da lai hai tari phet slim moi re habne major axis y axis da lai hai tari major axis tune na sang ai ne yare ko to major axis on the y axis the passes through the point num power kari point 3,2 hai point power sung point num khaw yare ko 3,2 hai point num power se ellipse and the point atopam ju power 1,6 hai point num ju power so 1,6 hai point num ju power now on the a biram de b biram de c biram de nothing is given now the biram is kari ne ba mana ellipse na power point ni khang biram ya tri biram de nothing is given. Although nangi ellipse di kar makhni ellipse ne khanga the slim one lanchen ba one ne ba lanchen ba dong pa ba ellipse ne slim moi ba phet oi bna te kamai na khangi mana y axis major axis on the y axis side yarba although smile slim moi ba ellipse ki equation de na kai ha gi ba y square by e do y axis la kan have do a square plus x square by b square smile la kan ha gi ni ko si khang lo go phet oi be ellipse ki na kamai do lai na gi ba ina ha gi do x square by a square plus y square by b square equals to what sisna kai no ni adone sisna hi island phet 1
sina lanchen ba kada sina thin ko thin gi de na y square equation do y square by a square we gedum ne kai no ga y gi makha da asang do thamak dum ne ba e ne na sang gi na a di measure semi measure axis ne semi measure axis ne si gan dare ko asi pantar do itari let the equation of the ellipse since it passed through the points since it passes through sigi ellipse na pass to ido karma point ni pass to bani kari point 1, 6 ka and 3, 2 ka pass to bani na yang ji ahamba 1 ka ai asigi ellipse asi point ani ji ellipse da lai have ne ba do ita satisfy to ni x mo to 1 apak ba y gi mo to 6 apak mo to satisfy to ne have ne do ita hapo x mo to 1 y gi mo to 6 y gi mo to 6 ai da 6 square by a square plus ba plus x की मौत ना क्या था मकतूबा 1 square by b square equals to 1 and सी मो हापो x की मौत ना 3 हापो 3 square by b square plus 2 की मौत ना y हापो 2 square by a square equals to 1 अरे को अदो इतार सी क्या तार बस दी 36 36 later ko sinang samai thamaju yar yal chem lo bero se si sumbriong ko 6 square b square kitang samge plus a square equals to a square b square se yal chem lo ka de a square b square direct cross multiplication among to green and the si kya tar ba 2 square b square plus 3 square a square equals to a square b square चुमिको अदु इक्वेशन नि सॉल्व दौरगा राइट से लोई माना रे राइट से अमजु a square b square नि अमजु a square b square नि समान रे अदु इतादि लेफ्ट माना बम थुइसने लेफ्ट ति के हतार बा लेफ्ट ति का हतार बा 36 b square plus a square equals to 4b square plus 9a square yare ko adu itari sidi okay yare ko adu itari sidi b square som porong si 36 b square ni sina 4b square ni som por kanda 32 b square tare equals to 8 a square da sigan dare ko adu itardi nange nange si divide out thongna tari kya tare b square nanche kano yalin haji ura si a na kak 34 sume ko adu itadi si 4b square equals to a square sume lanche na haji adu itadi si kya tar ba b square by a square ji kya tar hai b square by a square je 1 by 4 dar ergo b square by a square ji kya tar hai ba 1 by 4 tar hai square lorga
si thamgo ko okay nom panya ko yeng ado koi formula ama kari formula eccentricity ki formula natraga focal length ki formula je kya na hai ge eccentricity ki ha eccentricity ki formula जे root over 1 minus b square by a square eccentricity formula si wi given ko adu itare nang e की value ji kya tar ba e की value je root over 1 minus 1 by 4 e की value je kya tar eccentricity e की value ji kya tar hai sidi kya tar ga kanda root over 3 by 2 tar mani e की value je root over 3 by 2 tar mani ko e की value je root over 3 by 2 tar hai adu itari akoi e की values de but e की values kya ta hai akoi e की values di c by a na ba do yar ko e की values di c by a ni e की value exact value je kamai to puthor kan si de e value je di 2 bi ta ka dom ne retard hapsalo yaar sidi c by a equals to root 3 by 2 ai ani je manar ne ba e की value si dai e की value si dai tar de adu itar di nang si kya tar ba okay question je ai kanom jing ko kitang chen re a की value je di 2 tar ni b की value je di 1 tar ne ba ko ado ai exact puthong ba asibu tar ne ba ko ai exact puthong ne ba ne ko ma to puthok ken thi ko I'm sorry for this question number 2019 oh akoi square puthok cha ju ai ne ai ya aina yam pangure ko I'm very pangs ai yam pangure ai keno ki value puthok cha ju ai se see I know ratio je oh no Arnon Carlos solve tꯧba khotauje khitang soira mal ko solve tꯧba khotauje khitang soire han mung nauna tawpa yawreng ko ai je ratio do inja kare ratio do sakhe du di sine ba jilai je no class 10 da solve tauba khotau do tor je class 10 da solve tauba ba linear equation in two variable ki class 10 solve tauba let
1 by a square je yar ko nui like this my hot la moi ko ado hai si ko tawji da hot pa ya bring ji sisina x holo yar ko ado 1 by b square jina y holo ado equation ni ji ka mai working ji ko si lo gi ta di equation ni je 36 where ni 6 is 36 1 by a square je x ta gre plus 1 square di 1 ta re si y ta ra ni equals to I 1 by b squared y equals to 1 hai ba equations question number 1 and see kya tha 2 squared 4 ta re x yare ko plus 3 squared 9 ta re y equals to 1 yare ko adu ta re solving so my what for the range of solving 1 and 2 1 and 2 1 and 2 solve the tardi amana 36x plus y equals to 1 habani asi equation je nang kana purina ne to tardi my often kuntra to 9 purani 9 4 are 36 9 are 81 y plus 9 and ko aduga minus of thungna tardi se minus of thungna tardi se 80 y equals to 8 y की वैल्यू क्या तारे से 1 by 10 तारे y की वैल्यू 1 by 10 तारे को आदो नंग सिरा आपसे लो सिरा y की वैल्यू हर माउ 1 by 10 सिरा आपसे लो x की वैल्यू x की y की वैल्यू जैसे ऑप्शन तारे 4x plus 9 by y की वैल्यू 10 आपसे लो मिला 1 by 10 equals to 1 सिद्धि क्या तारे बा 4x equals to असे सोमसा की गांडा 1 minus 9 by 10 सिद्धि क्या था दुबा 1 by 10 तारा मनी को 1 by 10 तारा 1 by 10 1 by 10 यारे को अदु इतारी सिद्धि क्या तारे x equals to 1 by 40 यारे को अदु ने x की वैल्यू जे 1 by 40 ता अदु इतारी x y है सिद्धि करा नो 1 by b square ने equals to 1 by 10 x है सिद्धि करा नो 1 by a square ने equals to 1 by 40 अदु इतारी नंगी a square की वैल्यू क्या तारे 40 तारे oh smile whole yaar b square की वैल्यू क्या तारे यार 10 तारे अदु इतारी नंग आउजन का लोर therefore सिना साइट ऑफ खिब जनी को therefore the equation of ellipse की equation तो क्या तारने बा ellipse x square by a square है a square की मतलब 40 ताक रहे plus y square sorry है जलाल अको ellipse की equation तो y square by a है बरे I don't know y square by a square क्या था 40 है गिवनी plus x square by b square दी 10 है अपनी equals to 1 सी है क्या रो अंताई ना रो चलो वन अयो सागा जमने हैं Ini ko sa yare ho hyperbola ai betam je hing de exercise par hing chapter lo san na hyperbola akoi tie chapter hum suraba haidi ngan tie sa wi bai matung da dagle chapter si lo ga hum su dura kya su dura ni su dura ani su dura yung hyperbola ga ellipse ka je adum chawk pa mani yare ko hyperbola ga ellipse ke chawk pa mani hyperbola gi kano je idea je pirak so nang x axis y axis la ellipse lo gi badu mai nang focus ani lo go ne so f1 ko focus amga f2 ko focus amga sala yare ko yung ko asidi origin la masai origin center right are ellipse center hyperbola center yare ko adu na hu kai do khana ka anda nang na ellipse to gi do karma point bu thokum no ellipse je karma point gi locus no
locus haidel point nu samjana graph am sem ngasi ju able chaudro karo point ni locus no ai kan da nang adu ko point ni khangat pa ne ba arapa do si p1 hai ba point do le re arapa do kya ta ba sap mana ga do adu mo point mayam khangalak pa ne arapa do sap mana ga do ba adu ko nang gi sigi ellipse to phang gim ne yare ko ado p1 dagi f1 amasung f2 da arapa tensionary fold do sap mana ga dum ne ha ba ne ado twice is we do twice into the semi major axis length of the semi major axis how is that do is interesting we bone kai mo da tensiona gi dana akhui kari da tensiona gi ba I know job do ellipse da tensiona gi ne ba ai point any point am khangkale p1 ko point am khangkale sigi point ga focus kai arapa focus ani du arapa ni do tensiona gi ne ba ado bo point am khangkale focus da gi arapa ani du arapa tensiona ga samana ba value tar ko du point ni khan gi ne aduga kari sem gi ne ba nangi ellipse sem gi ne hadangna khaidongna rakpada samana ba thiro sine yara ga hui jam interesting wi pose ellipse study ka dorba adugumba point du dagi focus ani du ga rap do tenjana ga du mana bangi thiwa ibne adong khaidong na ko mana ba ibne adu itadi ka dorba nang siragi ya p1 na taw du je p1 f2 nagi kana khaido ni p1 f1 khaido khane sigi value jiga khaido ko value jiga na aso point nam ju khana ne swai de khala ji khala swai tar ta mi swai tar ni ko sina p2 go ro si ni ji ga rap khaidong na ba mana ga ne swai mana ga ne nang yong ko adagi adwai sum thira ko ne sira ju point nam thira ne sira ju point nam thira ne adu go point ma p3 p4 sum thira si phanga ne se ani ko sugum point ma am jai ne yek yaw yek na te smai dum ta du ne tinjan ab de na sai ellipse ki uta da gi na khaidong na de di smai na khuta smai tar khane ai di nang gi locus ta thirak tar di si ma am join ne se sugum am tar khane am se are ko adu ko sab man na som da ju focus so asing ma dang na ti som da ju point ma am lem ga ne ba hauji ki condition se satisfy daw karam condition nang gi tinjana bai ma hu da khaidong na fo matam da ko edi p1 hai ba points da gi f1 amsung f2 gi ara pani khaidong na matam da value sab mana ba ngasai ellipse study sumaina tara idana adun tinjana kan da ne ba siradi khaidong na pani na sumai tara khane sigan tare ko aduda si asymmetric te hapet weather symmetric wala ke ai tar khane yar ko aduda sama nai siraju sirina si book yara phajna focus ko ni c go re focus focal length ai di center origin o center os dagi focus book yam lak pi si akoi mamang de ellipse tu dawe adu ko sirina si books de kari go ni sirina si books de kari go ni khambra sirina si books de si vertex ne center de vertex book de akoi na sai x ka yam ka yab jana si kari go ne ba e go ne ba hoi ke no do gi ellipse do gi di ellipse ju sira kak pa je vertex si kak na ji e thon gi du di se are ko adumai mai ju vertex ka no kak nam de e ni som sam ma ne se ju e ni are ko ado sigi e je hoi kari ko gi no di semi major axis ko gi ne ba asiradi semi major minor layer ro siradi siradi kai go gane gan sigi eja kai go gane kan da semi kai go gane hambra semi transverse axis ko gane tam khatang khenar pani ko transverse go gane transverse axis khatang ha ga twice e wona ni transverse axis sa jar ke andar te center de gi vertex ko kyam lap ke do yar ko adu da object nang na udu ja kari u gya kan da nang gi ellipse de ga ba asymptotes by wise no han boy ne thengna bo ngane explain do ge asymptotes asymptote u ne ba asymptote ai tari ke do ba nang gi kaino ja nang gi graph tu na nang ji ba graph tu na
infinity da ai yam lam sakhi matam da yam lam sakhi da kari man gi sine asymptote na habde asymptote bai ta de duguma line du ne ba asymptote rai kara ne ba line ne ba karam ba line nangi graph to nang ne yi ba figure do adu do horen infinity da sakhi matam da ma do kari ta gi sine sigi parabola and the hyperbola and the over Mazium Cosa. Some Saki can I my Yakoya names. See green line and the Sigi lines there. Sigi lines, you can asymptote go. Asymptotes. So, she's asymptote, see green line is asymptote. Kadi you know I can the Sigi Kanozi Nangi Sigi Hyperbola there. So why did the Kentom go? Some X will some Matam some Sakim the Maza Sigi lines the approach of Guinea. Sea lines give among the some Sakinebs. And I got sea lines among some Sakina. I know grab you for the sway one, it was my some Sakina. I assume to write the Karamtan, grab to know or infinity the Tower Matamda. I did infinity tower. I am such a the X will some chocolate from the Makadi line among the Saki. I do man sadly my own dog. I do my line to never asymptote right. Asymptote anile any to minds and asymptote anigi interesting way of posing. I can asymptote is line with Dunina. My binding slopes Amana negative way never. Can I can Amana swam the Sakarakan, Amana swam the Sakim never. I do the Amana slopes it 2 way tardy, Amazon slopes again when you minus 2 way never. And these are just 90 degrees the Kang have not take on any dog. Amana working negative point and never negative slope point. Amana slope to 5 way tarba, Amana minus 5 way never slope to. I did direction can Amana right on Sakaramana level salis. Sian Gantaregua. Other than Nangnosik, semi transverse exercise canano Kangre. Yaraqua center ga Nangi Bartex ga need to get up to there. Nana Sigi Bartex taking Nangasi poinum low roba. Perpendicular in a poinum low roba, do Nangi can know the Canada Kanduba, Nangi asymptote the Kahalo of asymptote the circa edo. Ransila 90 degrees the lower asymptote. Aduganang 90 degree win a canoda mungsing over. Nangi Karihaba Sigiang Sigi axis y axis the mungsing along, so y axis Nico. Y axis the mungsing along, so x axis. Kaito Wakuneto is a Bartex to Nasagi semi transverse axis Kakiba Bart same with Bartex to Adudagi 90 degree win a Nangi asymptote the single. Nothing 90 degree Kakalagana. The x axis 90 degree winner Toroga is him to the Kalo. Addition to them Kanadam Kahalo Banangi, y axis them 90 degree crawl. Adequa, I do the Pangiba distance see a sang was it. Y axis the Karadikani than I do the woman da. Y axis the Kaiba Poto of a big or whatever. I do go Mamina conjugate axis go over there. Adequa semi, business semi, conjugate axis. The conjugate axis Katanga twice be. I did Makata to go to Nina. I do not see that is a Kentana. Maming don't work one. Kanotana, ellipstana, Karigogiba, semi, measure axis, Yedo. Aduga, Sirenaka, you Edoba, semi transverse axis. Hyperbola. Aduga, ellipstana, Bido, semi, minor axis, I have been semi conjugate exercise there. Yaraga eager because can't recall. I don't know from Lamayamza, some money. From Lamayam, some money. Kay from Lamana Gaka and the Sirai Mam Jungo. Canary is from Lamatang the Canary, Kari from La Canary Kakanda. Nangi Pokelang Sido. Sido Quay can order Kariwagi. Root over a square minus b square give me ellipse for ellipse. Ellipse hyperbola this my way but see the sense like an go over a square plus b square minus 1 the plus work can I the ellipse can always just ulta never Nasayamana ellipse semakoda di can focus on the Arapa the Tinamana by him trial at the hyperbola some of the focus on the Arapo Kaidona mana Poyapodo. I got Duna Amana plus we got number minus for age as he can have the Kangadom. In a 4 hyperbola. Hyperbola the ellipse to minus where you're hyperbola the D plus where can help. Simyarequa.
ado adum kainodi nangi sigi constant ama sangduni dana haidi kainodi ellipse ta do gibdo constant hai ta di focus ta gi ara patu sigi tinjina focus ta gi p1 ga f1 ga plus p1 ga f2 ga focus ni ara patu tinjina do moi manane abdo constant do twice ne ha gibdo adu maina mai ju constant twice e we ne sidi do manane equation gum da khenar pa one ado ellipse ki equation de ko x square by a square plus y square by b square equals to 1 hagam natra hyperbola gi the samana hyperbola di kai khane ba x square by a square plus to minus khatang we birok sine ai ma ba ni to plus minus the khena gim ne ba y square by b square equals to 1 sija hyperbola di minus we birok sine yare ko adu khena bangai ji yengji noi in detail we ne di kano di tawtre ko noi sil noi gi cbsc la re kano da in detail we ne di half tre just formula piraga simba ko aphala kano to we phim ni ko adu kano du samana re eccentricity du samana re eccentricity di akoi ka ya gi ba kayam fair we kam slim we ha bu ni ado adum samana re eccentricity ju c by a do mo ni ado nang khanga du ba na hyperbola gi di ko hyperbola gi di kano je e ga e ga ja ellipse ka mana de ellipse ta di ga dor ba ellipse ta di e ga e ga ja mana ba yai yare sorry c ga e ga ja ai di focus to se lai ra f1 no se lai ra do itare focus ga ra sibu ga ra je c ni ado sibu ga ra ne e ni ado aina do string dok sala ko yai ab do e ja c je sum chang do ki ba e je sum pixel la ko yai ab do ellipse ta makhan makhan ne ado ko c ga e ga ja mana ba yai ba case ta oi c ga e ga mana ka na kari ne ai ba Sigi ga mana kanda koi straight line ga phangya gi ngarang to gi bu special case ta ado kano de hyperbola de sigi case thol oiba hyperbola de kai thol kan isa hyperbola de smai thol kan apps my focus ani do selai ga ni sirana f1 sirni f2 focus ani do lai ga ne ado ga e ga sang bu di e di kya bu sang ya ba si center da gi sibu ga sang ne ado sin sibu si e ne ado itari focus ka ellipse ka ja focus ga no ja mana sungong maroi dam ni Sensibusi is ni sensibusi C ni C ga e ga ja matam leiba ki bikta hyperbola da di mana songa mo de ellipse di mana gi ya gi hyperbola de sumai mana banga maroi dam ne kai no amana som ni sangsa ni donga donga leigram ne adum nang na sangja le khalo adum amma sangjan gi ne ba oi chalo so bida sa yar ba adu ne yar ba adu ni mai je C na dum chaw du le am ne hyperbola da di C ji na dum pocket length na dum sigi e dum chaw le am ne adu ni mai je since C is greater than equals to A yare ko C gi value je ke dor ba mana bdi ai sorry ai sorry re mana bdi ai ba C ge no je mana bdi ai C ge no je mana ba ai ba ko adu ka no di dor ko ya ro sine ba ai di E na di hen na saw ko ya ro sine ba E na dum pick dum na ko ai na jo la le C ge ye ga je mana ba bu ki di ai adu ga E na di dum pick ne ha C na dum jaw ne ha ba ya ko mana ba ki su ai adu yong se since C is greater than equals to A, the eccentricity is never less than 1. 1 is would be a roiba. I did C is in a C by A have the eccentricity though. At the C is in a dumb chow to live in a Kadarba, 1 day, Matax in a dumb chow to live in a 1 day pick by below Musukatara with them now. Eraqua, as in terms of the foci of Adunida. Eccentricity is there. Ellipse eccentricity. 1 day pick patak, hyperbola eccentricity. 1 day pick patar was swung away because you know I can see them out to them. Otherwise, color later was my manusitize. Adagi equation to seleto. Equation am interesting way when you go. Nangi ellipse to x axis the later, but my x axis the later, but Nangi ellipse to get or never x square by a square plus sorry minus y square by b square equals to 1 right now. Aduga Nangi century Nangi ellipse to Nakayumba y axis the lamb tar, but my lamb tarbato. Smile ellipse ellipse to. To see red ellipse. As you did in an equation there, y axis y there never y square by a square minus x square by b square equals to 1. Smile like an Yarako. Smile from like her taugra. I do the last one. Minute them tongue. I don't go. Say, I'm hanging a letter. How's it kidney? I from Lama am the Kenabdo. I'm gonna plus where I'm gonna minus work, but the from Lama cannot do Kangwang. Aduga latest rectum to some manner. Latest rectum some manner, Nico.
ellipse ki lattice rectum ju kya ta ne ba twice b square by a ta do hyperbola gi sab mane twice b square by a ta ne ba sugum formula ngai di sab mane eccentricity formula manani lattice rectum manani loi manani aduga equation da plus y pu do minus y ba mane khatan khena ba ni da adagi focal length do amana root over ellipse ki na a square minus b square rak pado hyperbola gi di c minus y gram ni sa plus y ro sine adagi ellipse ki equation do x square by a square plus y square by b square equals to 1 over do se plus y ko je hyperbola gi di minus y kane ba x square by a square minus x y square by b square equals to 1 smai la khani sine ko smai na sum lak phana loi re ngasi nong gi lau sing wa pham ado sini ado hayeng da gi exercise pai je do hayeng chapter loisan de hayeng khara nungai bring okay see you in the next video